Kadok apuranan walung nili lake konya sangho. Birta kilo tingke kiwan thongke Oktober lapen 4 November ani khela farman amu kachingrum asaling pondo. Kachirung athege thongke Oktober ani ke adorbar lapen ke siwa hinpen sosolalo dhorna lapen 4 November ani ke kami bang thaya sema hinpen Karbi Anglong CEM Puliram Longhang lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen Lokra Long Kasito lapen Chief Minister Himanta Kipi Alamcha ateng ST Aputhak Lam Kachingki Apora Lam along Puji Alam ke lahelo rat atum kohapen si Chirapune Chiplange ma Chingunge alam ke Adorbar pen ke CM Chief Minister Taralangso along kidang Great Hope February ni kipi alam salate ST Hills pu certificate namne lapen Constitution Amendment pen si ST Plains nange pu si sosol along dhorna pie ate Chief Minister 17 February ni kipi alam sa kroidun the dhorna pi namne puke pudamde sita labangan dhorna 17 February aphelzongta kipi non ke bang thasem amu kachingrum arani mate 4 November hotpon tango la phela dhorna asal dingpon tacho la ke bang thasem pen kachiban monam dema Agiden bang thasem pe damtang Great Hope February ani Chief Minister kipi alamcha prajin pen kapapling aphan Alin Kartik pen Chief Minister aphan ikhan pon puse pathini pon Chief Minister damtang inquiry through October ani deusotala long kido mon kiban karju amela long puthot bang thasem phan kithan je November 4 ni bang thasem kiplang ararilo la STF putha alam chikhan chimun pon aphan wangi lasi rat aphan tikwe alam ke 4 November mane November 4 ni asal bone RD pichot se kime kusine ke chiron me lage rat ne chiron lage ne le chiron alam se dhorna asal ke la phelle tikita chu me athe Chief Minister Jongjung Lam Kachithana aphan ilidung lokra long wangi pusi lamsa ikdo la sosola long asal sosolalong asal aning kithi kapaklang wang nagima mane la ango anang 4 November ke wangi pusi lamcha ipido lamu jithane pipot akisung pipot akibor lamone sosolalong aning paklang ne chungi ma chuche lasi lake rat rombong ne chirono lake nali bithang kachiron kachimunayo nati kamo kadam